Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Maulana Hafidz Adi Winata, kelas 8C, alumni absen 18, pancen bahasa Sunda, tugas kawih cinta nusa. Indonesia genah dipahya Cinawi, alam endah jalan roh suci mukti, subur tutuhan dengan pepelakan daun hejangan ploh karajan memacai kawan tumuh subur tajam kunjangku tepetangnya wujud sirung paguyung-guyung kurek lela irak-irak tegak alam